ni ikinyamakuru gikorera kuri murandasi kizwi nka Nkomeza TV. Ikintu cya mbere mukore subscribe kugira ngo amakuru ajye abageraho muri abambere kandi yizewe. Nyuma yaho tariki 14 z'ukwezi kwa 2020 RURA yatangaje ibiciro bishya by'ingendo mu bakoresha imodoka za rusange, aho igiciro cyo mu ntara cyari amafaranga y'u Rwanda 25.9 ku kilometero kimwe, naho mu mujyi wa Kigali cyari amafaranga y'u Rwanda 28.9 ku kilometero kimwe. Ni ibiciro bitanejeje abaturarwanda, ni banawemye gutakambira inzego z'ubuyobozi ngo bagire icyo bakora, kandi RURA yahise itangaza ko ibiciro yaratangaje bihagaritswe mu gihe akirebwa icyo gukora. Nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe agiranye ibiganiro n'inzego zitandukanye hakanasuzumwa uko ubukungu bugenda bwisuganya muri ibi by'icyorezo cya coronavirus, muri iki gihe leta yemeje ko izatanga ubwunganizi ku giciro cy'ingendo mu rwego rwo kunganira abagenzi kubera ingaruka z'ihungabana ry'ubukungu ryatewe n'icyorezo cya coronavirus. Ni muri urwo rwego RURA yongeye gutangaza ibiciro bishya biratangira gukurikizwa kuri uyu wa gatanu tariki 23 Ukwakira 2020, aho umugenzi ugiye mu ntara azajya yishyura 21 by'amafaranga y'u Rwanda ku kilometero kimwe, naho mu mujyi wa Kigali umugenzi azajya yishyura 22 by'amafaranga y'u Rwanda ku kilometero kimwe. Ni amakuru mwagezwagaho nanjye Joseph Uwiringiyimana mfatanyije na Dodoma Yive.